Jamani mjinga. Jamani plug tu song. Tuna plug song. Kautamu fulani is out. Unaipenda? Unaipenda? Mbona lie? Kwa kando yangu kama 3 juu ya drive when passenger princess. Hello. You are on the spot with Newsy. Karibuni sana. Asante. Who writes the deeper lyrics? Mwana or Chuku? What's the weirdest inspiration you've ever turned into a song? Weirdest? Ni sawa. Ni sawa actually. Ni sawa. Ilikuwa best yangu mdem Charlie cheat on her with a girl that she didn't necessarily think that girl was the right girl for the guy. Yeah. So she was throwing tantrums And shade. Na shade ako. Sasa mtu anachukua. Ni sawa ameniacha but Ananiacha jumbona for yeah. Zilikuwa that's a hit. Nipe hiyo. Hiyo ni nyimbo hiyo. Hiyo ni nyimbo leta hapa. Hapo tutapeana nini? Tutafanya branding. Tutafanya branding mingi. Manyata lazima. Manyata ikuwe producer. Producer. Wanadada. Kuna mmea fulani. Mmea fulani. There's a plant. Na chakula. Chakula very important. Simu da. Microphone tulisema? Microphone tumesema. Computer? Computer. Speaker? Hizo Everything to collab with. One Kenyan artist. Nyashinsky. Nyashinsky. Craziest fun moment you've had so far? Hey, ni mingi hizo. Those are many. Hizo ni mingi. But for me ile moja. Oh yeah. Yangu the best inaweza kwa ipi? Wow. Ni nyingi sina moja. Soulfest ilikuwa nzuri, but naweza sema last year March when we did our first concert Passionate Pages. Ilikuwa so amazing because we were totally sold out. Na ilikuwa kila mtu ni fan wetu. So everyone was singing word for word. That was special. If Vijana Barubaru was a dish, what would it be and why? Ugali and fish. Ugali and fish. Why? Because we like ugali and fish. Yeah. Okay, one line from your song that gives you chills every time. Chills. Yeah. The way you smile, you ignite my soul. Jamani mjinga. Jamani plug tu song. Tuna plug song. Kautamu fulani is out. Unaipenda? Unaipenda? Mbona lie? The way you smile, you ignite my soul. Aya, ulikuwa kando yangu kwa ma3. Anasemanga aje ulikuwa kando yangu kwa ma3 juu ya drive when passenger princess. Yes, I love that one. Wasn't an option, what would you be doing? I'd be doing sales. I'll be doing academic writing for those who know what that is. Okay, which of your songs best describes your current vibe? Kautamu fulani. Should be it. Vijana Barubaru in one word. VB. Goats. Thank you so much for this interview. You're welcome. Cheers. We go by the name Vijana Barubaru AKA VB AKA hatuna ingine unafikiria.